mak kel te 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 te. Ki pulit kelas sedang ya kena kejing kendra menakamiat jong ka arpu prateri uliber arajar arpun rio. Bagi le pelong kejing kendra ki kam auria kaleng jaka jong sersilong bat kili okem ya kadra ngud ki brio ki bayat kam auria kentuk ya songud ki ejen ki bapen biang ya ki thai auria. La sedang ya kena kejing kendra na kendai lat hajan kajaka kemudian Pegasus Hotel Nanta hajan ke Presbyterian English Service Church mar persyaru bat ke SBI Main Branch Shillong Lor gibentak surok mar persyak office Ambos la Chumia Shillong bat IGP Point. Superintendent ki pulit ke District East Khasi Hills uba Vivek Siem ule pentep bagajeng penolong ya kini kejeng kendra. Kadai hilor kejeng yok pediang ya ki babun kejeng ujor ya ki nong syong syenong bagi nong terekam auria yang kijaka boper kemudian marjan bat kijaka le anyam. Ya kini kejeng kendra la yalam du additional SP operation uba Ivan Dingdo hakabalasan ran lang Daga Deputy SPWCC Kong Jyoti Walang, OC ke Sadar Police Station, OC ke Women's Police Station Kelaim Kra, bat kuik officer ke distrik. Ki pulit kila kurup ru ekobe ke Swift Desire berarti lagi skuti ke bapenan kam ha kene ke kam sniu. Bat kila register mokot dumai kini ha ke Sadar Police Station ha ke kendon jong ke Immoral Traffic Prevention Act bat ke Meghalaya Police Act. Si Adelia kemarin. Media updates. Gini. What. Don't touch me. Don't touch me. Ade, balisan balik. Melayu liang ah. What did I get? Hah? Lati What did we get? Lati cai. Pakro. Ban terpenuh. Belum.